Longkriner kep adimalong BJP atum nang haji pusi MLA Sumrong Hangpen kaning J. Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilik Arni Amitang Abot Kachijog Dunji Aphan polling station along Kachito. Arni RV Charsi Penrad atum metang Abot Kachijog Dun. Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Sami Sunaris Rohangpi Non Arjugta Birtang Tonpen Pini Karbi Anglong Autonomous Council Constituency Inquara Trok Aparman Kilik Asai Paduponlo RV Kejang Kabecheng Wak Angbong Stame Ametang Avot Kachijok Jiaphan RV Charsilun Pen Stame Vote Chejok Dunrin Tilo Number 11 Langper Constituency along the Adaba Porpen Rada Tuma Metang Kachijok Dunji Aphan Polling Center along Palidun Ringti Rajapathar Higher Secondary School Polling Center along Difu LA MLA Sumrong Hang Lapen Ahemasora Tumpen Pen Vote Chijok Dun Ringtilo Vote Chijok Dun that Pen Cut News Channel Apparent ke Pen Karjupon Ahut ke MLA Ronghang Pen Kitag Dun ke Non Apong MSC Kilik BJP atum pen Longkriner kep adim pen nang haji pusi alang lihin pen ningje. Nay langfer homostitu ami jikim BJP dole jikibo. Ami অলপমান যদি সন্দেহ আছে লুম্বাজঙত সন্দেহ আছে যদি লুম্বাজঙত যদি আমি আশা ৰাখিছো জিকিম বুলি কিন্তু লুম্বাজঙৰ হতে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত আমি আশা কৰিছো 18 তালৈকে আমি আশা কৰিছো কিন্তু আমি মিনিমাম আমি 14টা পাম তাৰ পিছত ম্যাক্সিমাম আমি 18টা পাম এমএলএ সমষ্টিত মুঠ 6টা পৰিষদীয় সমষ্টি আছে কাউন্সিলৰ তে 6টা কাউন্সিলৰ পৰিষদীয় সমষ্টি যেটো আছে 6টাতে আমি জিকি যাব পৰা অৱস্থাত আছো বৰ্তমান যদিহে লুম্বাজংটো যদি আমি জিকিব পাৰো মাত্ৰ Piniada Bapor Pen RV Li Kejang Chimit Me Pinsra Ongdung Arada Tuma Mitang Avot Kachijok Dunji Aphan West Karbi Anglong Habar Keroni Angkang along polling station 10 along the Ongdung Arada Tum Kachito Abirta Kat News Channel Apparent ke Birening Hipen Birta Nang Pale Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilik Piniada Bapor Pen Constituency Inquira Trok along the Ingsamjin Pen Paduponlo RV Li Kejang Chimit Me Pin Pusita Me Ongdung Arada Tum Vote Kachijok Ji Aphan Metang a polling center along Dampen Vote Chejok Dunrin Tilo West Karbi Anglong along the Kopili Lapen Amreng constituency along the Ongdung Waters atum Vote Chejok Dunrin Ti Arleng Kesar atum Akeng Kachejor Un Pameme Lapen Ame Kachechar Ahokabe atum Anstami Ametang Avot Kachejok Jiaphan polling center along Paledon Rinti Pini Karbi Anglong Autonomous Council Kilik Arni RV Kejang Vok Ajok Rada Tum Metang Abot Kachijok Dunji Aphan Kisung Puwai Pit Sita Ahok Pet Arat Chari Asong Japo Kangwai Ponji Aphan RV Charsilun Pestami Ametang Abot Jipi Dunrinti Pini ada por pioneer kep apor pen kilik bang cheng ponsi non an ingsamjin pen vote kejok asai padopon bomlo Karbi Anglong Deputy Commissioner Adil Khan Rahin pen Karbi Anglong Aradatum RV Charsilun pen Metang Awot nang kachipidun aputhak kachoro pachirpon ইয়ালৈকে আপুনি every polling station আপুনি ঘুরে আছে ইয়াত কিবা problem কিবা anything আছে So polling is going on 100% peacefully and smoothly in all the polling station আৰু যোৱাকালি আমাৰ polling party বিলাকে টাইমতে গৈ পাইছিলে polling station আজি ৰাতিপুৱা গুটেকিনি polling station টাইমত polling start হৈছে 8 am polling has started and I am very glad to see the excitement in the voters there were long queues in many polling stations even at 6:30 7 am in the morning much before the start of the poll and despite it's raining but despite of that I see that the people are really enthusiastic and excited about the election and I am confident that the polling would be concluded peacefully in all the polling stations in the district. Lapen kedam tang an bangke ingsamjin blang pusi DC Khan pen ningjepon halapu dhonsari constituency angkang arlo Chandra Singh Teron High School right wing along aning kanwang te jok dunwer abang pubang phiatuma phan anta electoral roll along amen kawe lapen Election Commission of India pen kepipon ID card lepaklang setame thangta akam pipon pedet ajok radatum aning ke oil lapen aning ke thi chebaklang
19 Dhomsri of the city. So that Sondra Singh High School along 187, so polling center along Militum. I can't do cook the Militum, so I can't a balloon PP that. So I can't a balloon PP that I join neighbor and Ningduklo, La Pananing and Dublo, so I can't keep Hadok Sorkar, people say Rodanka Kurikatma, rather at Dukan Hocha. That's in Litum Ningduk, Ladak. No, I can't do from Kedo, Anatum Banke, Lasso at Board Banke, Patijok Long, Begnay was in Hilton Dimano. Last in Nanitum Nang Tuning Vilo, rather than Gatanikila Bank. So, election commission ben, non order, immediate order issue, Lasso at Board Bank, Patijok Begnay was in Hilton. Alen kerja penkuan ni ada penkerja stamai buat jolong le. Athema alang itu amen hadak electoral lo abidet. Aku isi bang itu kipukang tu bang hello. El nona batai electoral bang ke itu komplain lo. Athema ladak minggu pig lo. Akhor kibi amek kibi pena join ni kilang hekte la pen ke isi bang ke asamis akhor ben si hadak tok lo. Asamis hadak si tok lo. Sitame serial number la pen ke boyoh la so tok bang ke English akhor pen. Sitame house number tok bang ke asamis pen. Amat kono bang ne la so pajuling bang dukok lo. Tasi non pini rat tum ni oi lo. Pini election ki jok amen pen kone rat tum adu kecing hoy. Ile tum tunwas council long mesen parti top han ke lebut ki jok han ke bang tum ta ning oi pen hem sedam nang lo. Tasi la bang so putak dak election commission sitame district autonomous council sitame la bang sar putepik ile tum non amat karbiang long arat tum dak ke do arat tum masa amen ka ve ko join ni pen hitum ning duk pik lo. Tasi pini la bang so election long kadok ka tum ta ning ko oi pen na join ni pini tum complain lo. Jong si ni tuma phan vote nang pachok long le pulote tharna sitame ingni ponji pusi pherang ke tum angno than pachni pon. Wo signify Great Rock Arni Singhazon constituency Penkar Jabdun independent candidate Pradip Singnar along Kachirap Kachito Dun Arada tum BJP Rachari Asong along Kajingbedun. Singhasan constituency angkang longit ahithia dung kedo model village along kedo Arada tumpen BJP Rachari Asong along Kajingbedun. Alang litum BJP Asong along Kajingbedun iya theke Pradip Singnar ahin pen longle apata apartment model village kedo adonti na tumaphanta Sikasuri hinni ki pinang alam pachini. Lapen Singnara ke hai ahema sor Purnima teron pita jongsi Pradip Singnara phan vote jogje pulote longle apata do anta chepon thulabji pusi ke therpon abir tata rong arada tumpen pachini pontu aki joy pideno he ko kupisi nang ether he koma bang lo tha piso bang ma Pradip Singnar bang Pradip Singnar ko ni tum hang sapur pete hai puta chirek kon lai taning jela la anda nang pu oh anda pulo andi bang la hai Baido. taning jelo Birta Bangela Pon Sikang Toniklo Langin Bom Thakat News Channel Tumi Thakmi Kurang 2